إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. واخن عمر مو قرآن له حديث داخل دونكنو دار القرآن والحديث كما نغرى كلام تنتي غنن لنجيم فلا رغي فرد لما صلى ودعا كسرين جكوني تسلم غنكوني لنا غني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخانت عندنا دوغا كاتي ومشايخ ننشوي نوتو خرمو قرسة نغورو خرمو نسكو مانتونغا داغا نيمانكو داغا نكروس نانو خدمان دانو نجمع ادو ترنكانا درو اي غوندا يخرينشو سرسو وانغا ترنكانا داغا سوكما الله غرانتا خرغانيا نقصو نيك ياغين كما ونان قانتا تيانغا وغاتي بريكيان قانتا لنغا نندوغا سوكو مانتوندا وغاقا دوغورنا غاي نانياغا كما نغورا كالانغون تنغا جل في أولاه أغانو داغاكو دنا خيرا الله خيرا خيرين شودي الله غانو فامن دو دينا كين الله غانو تانغا او دينا دي نو تانغا او دونان دي جمال لغرمي سي وندا فتنا جاربيو الله غانو راكس نو داغا تانغا نبريك رو داغا دي نبريك هوكي نو داغاي تي الله يمكا لانكا الله نانجراو كيغنا دانغي خرو ماري مولين كيران كيتاغي كوني نو تاغي تومون دي ني ودرسون كما أشياء هم العدو فاحذرهم. nanti shiyanu iyani khonnonga annam mogontiya anna du krosia hondangiyem palle shiyanu i groupe i jaman pakhe be gano ogada kun khara dome nautu ismailiyanunga ado jama fatafatantu benuga kin jamano khondi nalli zaidiyanunga nalli kempalle ewa shiyanun jama khore be keta kitabi gumengati i kitabe ke digama awrnu kunya kama ogati kunya iranu ado irakhnu libanu dagana iyagani arrawafid ballano kuima al imamiya al imami ganko oda ku jamanu su odi khara halleni tu jaman dambu benu gane lengidan ke taxi tumundi kundu sasa amasala ngem pay joppene almami gankoku nanti i aqidanum po hamminto ahammu aqaidi shia al-isnay ashariya biikhtisarin dohontaxu yaxemaxa nanti shia nun jamabe gani almami tammudo hillo ganko kunga khidanum po hamminto na kun khara dome linkita reke diga menga ajopene kenye atoda ngani hana al imama kenni al mama khunye shianu i akhidanum po hammintondi hanam paike al mama gu asiginde ummotonundi
يرون أن إمامة الاثني عشر شيانونا نغلا نانتي المامي نكو تمدو هلو ما المامي تمدو هلو غانكا غوكي سلاما غندنا نغندي كمغا ركن الإسلام الأعظم كن إسلام غنغندو ما خانتوني إسلام غنغندو ما دريني إذا المامي نكو تمدو هلو إذا تاغندي ني باتو باتو نديمي نوتو آلية نلا ورا رمي الحسن نلا ورا الحسين نلا ورا كتا نصرك بسوغان دي الحسين رموندا كسمروني دغنا نصرك تمدو هلون تيمان دي تيه شيانو مغا كين المامي تاغن دي كندو سلاما غنغندو منونچو سوسوسو هو خانتون نكيني وهي المامغ كيندهم شيانون منصب إلهي منصب إلهي أنا هو سيغري خنيا الله يميغا سرين تيغنديناي تونكان تيغري خنياني الماما غوكي أهيتي نانتي سرونغا سرين تيغنديني دي نانيا غاي خويغا بريزان تيغنديني مخوبي ميغا اواسا كي وروان تيغنديني بل ميغا خليفة نيمي تيغنديني مخوبي خليفة سرونيا نتاغنديني إذن الشيء نمها الماما غوكي سيغرا بيغني تونكان نيمي سيغندي رخني الله يمي نسرين تيغنديني نانغراي كالنبوة خو النبي نيما خمغو الله يمي اندي النبي نيموندي خيفارون تيغندي سرنتا النبي نيمي نمنه سرنتا خيفار نمنه إذن الشيء نمها الماما غوادو كينشو امبانا الله يمي اندا كنشرو سوغندي نينيا المامينوا سلامي كانه كمبرة كيتا شيا نمغا والإمام المامين عندهم شيا نقونا يوحى إليه يوحى ولا كتاي كديغامي خوغا كوري كتاي حل مغوبي أغا كيبي كويني كينا ننتي الله فارم فاتي يمبال وحي ينقنا jibiru da wahyu nga hinna yankana ada nyi yankana ali kamma ada yanka ali remun kamma ada wa yankana ali kismerun kamma kenga ko annabi nyima ko makhembe Allah farenga bawni hagada almaminu kuida annabi nyima ko makon ko tolliya ite Allah imiani no mene asage Allah wa wahyu yankani ni katiya kembere meni difference na kenga almama ko ado annabi nyima ko nakh ado annabi nyima ko nfamba iti wa yu'ayyadu almamike iwayidana na dema bil mu'jizati tikontondi hinu nga kabakunu na kawafinu na kunkine mu'jizan ni sirella ga ho dabar ni kibe hadamare mega madurwa nan katuna dabari inati andalladan bo mu'jizan ni kenye hadamare mega warganta kibe dabarni hadamare min nakatuna kin dabari am palle ga siretana sugaran tagarni katuna khalle keme dabari kayni mujiza sirenga da ho dabari amme siregari katuna me dabari kellanta na mujizai misale di alla na hangen bogo musa dangani ke mujiza khore alla da nya musa bane ala musa dangiro sana wujun men mesina kon katuna hange bogo ateke ne zinta sere maga hotananta sere maga na gumanya na katu nyinya na nyile sama kenga kenga da golle be dabari ado firawna gada mekita kem mujiza kunda kemme dabari ado Allah gada mujiza no be nyalla farenda alayhi salatu wassalam kembire iti almaminuku Allah wi dronoti awa nida tikum mujiza no menwa har sawa ko nabi nyimunyane wa huwa ma'sumun shiyanu maghadi iyal mamike attangantenyene ismatan mutlaqatan tangande hurawarante limiti ganta hibei وجعل لغدا اسم بنيا خيفرون دوان بنيموندا نتانغا iti kum magan kutunu khawa iyal maminu kuwa khogada kencu khara halle nandangi mogobe kembre shiano i aqida nogondi sondon tepe aho hanabi gimaga igeda koinanti an islama hungondo manunchu ho drenga
kenni ke almama ku sebetinde nya islama hon nogondi almama ku ke sebetinden khabane he do annabi nyimma gundo khayfara humma kan kutonu benu igediro almaminu kwa nandi makken khaga sebeti islama gundi nan nogondi yamilu ulama ushia shia nun tuwanonga milene ila hasr ahli albayt an-nabawi kati annabi kadunko sorobe nuganu kungana kuncukahu fil ibnati sukhra lenya garin tugun nenya di linnabi annabi dangani sallallahu alaihi wasallam kelle nyagarin tugun negani fatimat radiyallahu anha annabi dan kire nyagarin tugun ne kundu iganati ahlul bayt alla farin kadunko shiyanun kumpagada alla farelle nyagare fatima tawida alla faren kadun kon kutunchu bagandi ida fatima tabani ran qad radiyallahu anha wa zawjiha ali ada kina ali fatimatu ado kina ali wa bunayha al-hasan wal-husaini ado fatimatu renyugum pilli kungani al-hasan ada al-husaini radiyallahu anhum wa tis'atin ado surukabi min nasl al-husaini gelli al-husaini bonjonga shianu mushkila khore bo anda wari ignatan dangani ahlul bait annabi kadunko kin jamasu kin hadamare mesu shiyanun da su bagandi annabi kadun karu kin titri ida kina annabi nyahare fatimatu ado akina ali ibn abi talib ado fatimata renyugum pilli al-hasan ado al-husaini kem palle daga almaminun kutuncu gandi al-husaini banere mundi daga na ida al-hasan gare muntakhim bagay ogana sigi ken qurkundu kama tuwano ngada hatam panci feidan tobe kine ken qukundwa kim pananya hay manikim banenda ali baneron dikedi na alla faren kallunu kutum bagadi gelagana ni ali ruwe ngaire asababu ganyananti fatima to kina ganiyani alla faren kalli gongani eske kenyanda ali rondi ke jate kununo gondi yani alla faren kadun kondi fatima to kina ganiyani ba gelli kenya ganani alla faren kallunu kutunna minnai usman ibn affan radiyallahu anhu الصحابي الجليل خليفة رسول الله يغنى كم بخلي ننتي ذو نورين أباني أغدا الله فارل نغروه اللي يغي من عثمان تقيقان تكي غلغنى كاللاغون كارن يغنى عثمان دا الله فارل نغروه اللي يغي كلثوم أدو رخية الله دا الله فارن دا كيباني يخندي أمانيا ويقومي أغفاتي الله فارن عليه الصلاة والسلام أدا هلاندي الله كومبندي ken qafati iti ken qafati farenti le nyagare tanaganyi magayna kin usman waxati doron ta khuna xam payda usman khirnanti zunu reyni noro num pilli dunke sirbe bane gada allah farel le nyagaru hilliyax kallagun karanya ganani limaza usman taqiga mangari kedi abul as ibn rabi'a allah farel le nyagare togongani zainab akina togonyani abul as ibn rabi'a arem min togonyani umama bo keigo ha manni agaga majjate ko hunu aliya gellagana ni kallagu ke karanya gada ke titri kundu ke daraja kundu kine aliya yo geli kindi keta shiyanu ngana to dangani aide fatima ta kina go karahe Allah farin kallagu karama alirondi
alma min khibare kedi ma ahlul baitin khibare kedi kibe gada ali radi kinniya Allah faringa ringani ahaba khorere mengani mahaba tugunere mengani sumpun karanya ni kenya ndali rondi ona tidangani d'accord basin takende yo sasa gelagana ni kenya gada ali rondi maninda Jafar bagandi maninda aqilu bagandi inti ali akhiru nyani kunga kun kaganta jatene ahlul bait ndi shiyanu mag taqiga makite kundangana alma min khibare kedi taqi makite ire mundangani alma min khibare kedi ma alla farin babatugun neyme radiyallahu anhu agani Abbas ibn Abdul Muttalib alla farin gada kibe nya khoyi me haba mo na doron susu khempe aga gada alla farin doro naraga khoyi mere me nantongo anya mariyendi bawni alla anda suganda kamana nya khayfare ma farin ga fatina basu kina gananya teiga hurronden khibaren cu dabarni ki Abbas kundu man shiyanu ngama ken kharondi golle kedi ma Abbas re mubinu gano Abdullah ibn Abbas di akhinu gelli alla farin ka dun kongani asumpu dun konun nyai mani bane kenda ali bane rondi na kusu ko humanton taqim bagay est-ce que kedi game kundu ajaba do shiyanu ma ajaba don tashiyanu ma gare angana ise mogo nantanga nyana tongo ranta nyana tongo awashiya nun daga killen ke nambara ado gare ina kunya tullume daga na ke khibari kundu ida kiya bamba na duna haga gare ignati ahlul baiti shiya nun maga fatimatu ado ali ibn abi talib ado irin nyugum pilli al hasan ado al husaini ado al husaini remo shiya nun nakwa khil ahlul baiti ثم يعمدون أتيساك كندن جنبال شيانونا يوتوغني إلى إغفال خلفاء المسلمين كتسلام ننشو غندانو ندو هنكندي ندو منغندي كنا أبرا الأصول سلام ننجي منكو بنوغا دنجي كي دنجي نتوكو بنو سكرا مبتو دغنا والتخليل أدو نرغندن دبري min sha'ani munjazatihim gelli dun karandi hinum pincane geda gollu khorobe ndo bad dina ken ngoni fi nusratil islam gunde mandende wal muslimina do islaminu shiyanu idaga killenni kenyai ikum bay geda ke golle be dabar kunu sasa ina dimendo sogongu to kembane batenga yo ken karanga keda islam ko kitarikhu mu manchu ina dampadi khulafa unu binu gari naslaminum mara nautu geli dawlatul umawiya nali dawlatul abbasiya makim palle surubi nuga mere igada futuhatunu benu dabari igada hanqi benya dina kidangani igada hanqi benya islaminu da nasigra khoro benu dabari na fi khoro benu dunkarandi shiyanu ni tanun cikindi ni kencu ko mantenka manasu minimize nasu rondi nasu nyako hoyi meheti ina danga sukam kitabu gumentu na nyati wala na suwalun tirninde yogoma oga shiya nun tirnine wala na suwalun tirninde woma idha kana aliyun galli ali ganani radiyallahu anhu kamanin gandunga maga ya'lam agatu annahu khalifatun min Allah nanti kini sohinda nay gelli allai megada ako nanti Allah faringa na fati siribigan kawana sohi nanti kinni aliyai ado sirita na sukka ho hetikenga ado sirinta kawana kim putu mai gelli aligatu nanti kidigame kuni mansusun alayhi nanti khottigan ka kunyenga kama yani adalilil qur'ana di ma dalilil sunna nyimmedi kama yazumu shi'a khushiya nunga jamunta kono mobe ki gari bi kundu shi'a nunga kono nanti adalilil qur'ana di
nanti faringa na fati ali ani khalifa nga kitabi gumenti turni ndew makata shiyanu nga de gelli kidigame kunduga na nyi tungunya gani adellenga nyi qur'ana di ali mega kintu فلماذا بايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم mani ganchigi ali gada bakri siddiq qobal limma wagadungata khalifa gunga mani ganchigi ali gada umar ibn al-khattab qobal limma wagadungata khalifa gunga mani ganchigi ali gada usman qobal limma gu agadungata khalifa gunga shenu danke digame kunduga nani tungunya ganni ki qottengere qur'ana di allah imiya gada ko mamma ganya gada qur'ana imedi farenga nyagan wasitai agada ko nanti ifatiyen palle ikadun kondo sireta na kahoheti silaminun merenga haragan paka ali togodranko ali may dungana bakri gata hono ali may dungana usman gata hono ali may dungana umar gata hono sakati yagan koni agan koni nan qura nanti akin ali mehoni kitabi gumenti fa in khala shia gelli shia nunga na to dangani jaba doyi nanti innahu kana ajizan ali haide akontoa abakir taqi ama hiya bagadi umaru taqi ama hiya bagadi usman taqi ama hiya bagadi anyen ya kurinya kamade atike ngatinga fal ajiz onati kontana sere kontonte la yasluhu lil imamati kellan tasruno almama khudangani li'annaha bawni almama hunga la takunu illa lil qadir antanya nasirenya da masrebe araniana ganai ala abaiha almama kelli kengutu ndenkamma sirebe ragali kengutu gella kun shiyano aga ganati yade nanti ali abakir taqiki anyatu nanti anta khawanantagu akhallehe umaru taqiki kimmo banan usmana khalima huwa bigi maka konte nyanda kitaida khelebuwa ida khoswa kenyan chigi gatago kembiro nati khada konton ta gonche betinde alili sir konton tirantanya na almamiya makingi hati wa in qalu gelishanu nganato dangani kana mustati'an ali haide ani araniyanai asenya dangani araga bertini abakri kane na kabataringa arani bertini umaru kane nambertu usmana kane arani khalifa uki kabana ay mega taguno walakinahu lam yaf'al khaganta ma dabariya yati gana kiko fahazihi khiyanatun onati ki hayde keni jambe nyai ali ke nganani ay metwa hungaradi nanti allah miyanda ko qur'ana di nanti farim patiyem palle khalifa gunni aliya khalle ma allah farin ngananya ga wositi kenga khoshiya nunga kono mogobe nanti fatiyem palle khalifa gunta ali do sirenaga ali tuwa gunga nyikendi silami nungari nabakir sugan daga kuru kenga agadi ya gonta nan dunge tabakir khalifa okay nalli dunge tu umaru khallenga usmana khallen nan jagu kella kenga kembre ngali jambe ada allah jambana allah farin jambana silami nun jamba wal kha'inu la yasluhu an yakuna imaman o kembre jamban tenka antasruno kenka nanya almamiya wala yutamanu ala ra'iyati serenta sakka kenga na duntenga nagani honu mbre honun kama بكتاب كومنترين كده أتوا حاشاه رضي الله عنه من كل ذلك والله الله دا آليس تنغنا سنون دي جلي كينچو سكوه منتنغا الله دا آلي تنغا كيسوي نانتي كونتي نياندا آلي كتابدان ما آلي ني جنبان تنيي أبدان كو سكوه منتم من ينغي أتي فهل عندهم جواب صحيح يا لجابدو سهن توشيان مغبا جابدو سهن تنتي مغا bawni gada gare kebe invente na fabrique nanti anyu qur'ana dia nanti aliya ni wasa allah farin chokin na nasreng allah farin sayba nunyanda ke aya bosi baka qur'ana di kafira ko digame migati ya ga hadisu be nu gadi fabrique ni garonci te allah faringa nanti allah farin wositanya ke sususu garam binne ma anzala allah biha min sultanin
dalilan take hohoy jabado sahantentima kenga dangi kitab gumento dangani walana su'alun akharun tirninde tanawo maga katta shi'anu min al-ma'lumi atwintenyani anna al-hasana huwa ibn ali nanti al-hasanani ali remmenye radiyallahu anhuma kaman ngandunga bakki hilima wa ummuhu fatima al-hasan mani fatima toy radiyallahu anha kaman ngandunga bakama wa huwa al-hasan wa inda shi'ati shi'anun naqunga min al-a'immati al-ma'sumina awagili almaminu kubanu itangantongani الحسن بن علي مخوني شأنه في ذلك الحسن في جانين كن شأن أخيه الحسين أواغو أخي الحسين هنجان مغو إدي سروه لسنيا المامنوني ني سنيا سرات تنغانتوي نا خيفا روندو النبي نيمو مغون كتوله لسو رضي الله عنه كما نغانو بكما يو أتي ساسا ترني نبغانا فلماذا من غسبا بنتيجي انقطعت الإمامة عن أولاده الماما هونغا كتي بكى الحسن رممغا أغا بوسي كونغا واستمرت في أولاد الحسين أغا دومي الحسين رمونيالي فأبوهما واحد الحسن دا الحسين إسو هاباني كي وأمهما واحدة إسو ماني ساغباني كي فاطمة رمونيالي وكلاهما سيداني إهل سن إمان كوني أرجنا نخوندي ويزيد الحسن على الحسين بواحدة دبر الحسن كني موجدني أوحسن الحسين يتباني هي أنه قبله وأكبر منه سنا كني أنشار أكاني أنقصي وهو الحسن وخدي بكر أبيه آنها بصوما هل إن الشيعة جواب مقنع يالا جابدو وشيانو مغبا جابدو بيغا سري كارنديني سري رغدو نتاي اسكي كين جابدو nga وشيانو مغ كين جابدو انت شيانو مغ irago jabini tay jabadou be ga serenka agan karindini shiyanu ngada kawafi be bari rakundo ko gada ko mo kebe ahlul bait annabi kadun ko kin hada mare mesu idaga sunya ali ado fatimatu ado iram muku hilli al-hasanu ado al-husaini igara golle be hinanyare ida ali mere mun kutunchu ida kunchu ta khambagay ali re mun khama khempe al-hasan al-husaini banay masalan ali re nyugu tananwano ngani ko muhammad ibn al-hanafiya ado abubakar ado umaru ado usmanu ado al-abbas ado ja'far ado abdullah ado ubaydullah ado yahya ali lenyugu tammido hillo sahiba goro ko adi sutogora abubakar umar usmanu adi sutogora ke lenyugo be kutenchu gani ali magayda ke sura khimbugo dogondi shiyanu ngayda khibara ke khempendi al-hasan ado al-husaini bane bon alla fare are nyagarun khadi idare nyagarun kutunchura kembugu dogondi idiremu na khempendi fatimatu bane ida fatimatu autu adare mu ko al-hasan ad al-husaini alla fare le nyagarun kutu zainabu diremu ado ummu kulthum diremu ida kunta kembugu ahlul baytin khibaran nogondi o ma ka gadaran tishiyan ku khibaran nambaranye nambaranga mbaniani garom baniani igedi tahu me daga na in kullu ko sontan khibaru igari meketa na parce que ali re nyagarun qawa kene ma tamudo segu irwaya no nyogono ma tamudo kabo idan alal aqall tanjikiremme ali da kenya to igondo yagare yugu tammido hillo adu le nyagaru tammido segu
malle ñagaru tammi do kabu gella na yata ñikiro rembane igari kitana alhasan keda alhusaini kebe mewtu na alinya almami hanan na alhasan nya almami hillanding na alhusaini nya almami sikandinga iri kem pallinna alhasan khari munchu taqem bagay almami nuku kabi idaga kunchu tu alhusaini khari munda kismiru nya dagana nambara kurumbatan hay khadi utandanga ni shia non khalle nga suranta konne alla ga nokisino tanga naam atoda kem palle ati ahlul bayti alla farin kadun ko inda ahli sunna dun ko nunne anga mullana tu ahlul bayti ngani sorobe ni sunna dun ko nunne agani tungunga agani aqida sahante sondonte pempo sahante agan khawa mumini sumaga an kandantengani shiyanungami isan kuntaxu ke a bonenda masibo igama kiñanga ati inna ahla sunna dun kono ya'tabiruna ahla albayt iwa annabi kadun ko iwa kuntaxa sini kulla man sere suy harumati sadaqatu alayhi sadaqa ñigenga harami amaxa min aqrabai nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gelli alla fare maren tintonga o suwatu nanti faren alayhi salatu wasalam amay sadaqa igana alla faren dun kono imañi sadaqa igana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kembire sere suga ken nogondi sadaqa ñigandenga kabe ammaxa ken kamanga jatene ahlul beytin nogondi awa jatene ahlul beytin nogondi kitabu gumanto dangani keñayi ويشمل هؤلاء عليا وآله كو كندو بنوغا كوني كندو كو بنوغا انتا صدقا يغانا يغا جاتني النبي مارين تنتوني دي آلي دي دنكونو نغارونو كن نغندي وجافرا وآله آخي جافرو أغادي دنكونو نغارونا دي وأقيلا وآله آلي آخي أقيلو أغادي دنكونو إكوري نغارونا دي والأباس وآله الله فارم بابتغني أباس بن عبد المطلب أغادي كورين شوارونا نغندي رضي الله عنهم تنكنغن نغباكي سكوه من تمخ كما يعتبر علماء المسلمين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خو سنة دنكونونغا الله فارين كاغن يغارو ahu tanyaku iga kun qajjatene akadun kunyadi an la fare ayaqu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunnadun kununga kun qajjatene min ahli albayt gella kadun kunyi بنص الآية الرابعة والأربعين من سورة الأحزاب تي سورة الأحزاب آية تنغتن دون نغتن دين ديغامنغا نغوبة تنغا كالنغن تنغا أغاد ديغامن جونكوين ديني كاتي النبي يقونا آية كين غندي الله يميغا كونو صراحة ننتي النبي كادونكوكو ننتي النبي هتانيكوكو إنا جلي النبي كادونكو نيي كينو كوكندو أملو نانتي ديغامن نغندي na digame ke kutengara kumbene taxendangan inshallah taala mawni yere xa xadi ogana kiñere wa mulla onancigi honne annabi a yaquku iga ahlul beyti noxoñadi iga kadun ko kuwadi shiyanungada yaqum bagandi a kadun ko kude igama xempeyi bagande ke bane igada uma Aisha radiyallahu anha igada nya khonnal lemay igiji mum pakkonga ni khuto ngakatay alla gada duna ille sukara shiyanu nga Aisha kana iwalangana iwa garon chitinay kenyu noti toran kenya alla fare nyimme
iga kebe kono nanti wa ahlul bayti nya dorono iwa kunya supportene iwiya hasana garam binne shia ngani sankunta gubei lorantai dina he haqilantan golle he jilinga he kenja budangan wasikiran diga meke kutengara alla gana khumena taqen ko inshallah taala moga sigi kenno ko kundu kamma alhala bega shia hundi iga kingalla batiyenye salamilu binu gamar sene nanti o khonnon gobo salamilu ngabo ga bakami awa kenyando sembel logondo suna nyabani ona qoto ona katuna o immen katu o khonnonga kara e koy kediga men to munye me illa ma ku dalla ko na da'watu salafiyya nanti keran tanyang ne abada mo sunan tikiti to munye o gana meñi to nguke nan gemu to nguke kamma nura ganya bane me garanti de to ngumiran tanyana taralle mai iran tanyana hinyalle moy bo kinno kuy me khire ya khema ka kinno kukundu angana kinno kukundu tuna koy haqqile nganga himmareme ankin du sirige na misori igana tanda kaman na nyabane khanangimo agana basi bugu khadu menaga akinda ngani kam mugoni ando kinka mallaga gemme nani harsa kamanga hinam makana aranta gamme ya sukama warna qaraqu menata ka ken gondalla immekati wa azwajuhu ummahatuhum alla farinka gumunno manuwai ndema kono ta ku dangin ton no gondi nanti alla farinka gum kuwano maka o manuwa nan qoto imme sare manu kuy bawni ampe suku manui alla imme anda ko nanti alla farinka gumunni mu'minun manuwai ntanda ngana alla illa karasu gadi shiyanu Aisha kana ndo serella na nyana bani kam mo serebe ko ta suwaga Aisha kana la hawla wala quwwata illa billah kemere kendi gamen kutengo walla ko menata ganda ngani alla gana ken ko inshallah taala wana kidiga me kutenya ma kengani shiyanu i aqida hi hanabi gan qoti maka kengani almama ko kesebetin denga dinandi ado kuma kan kutubenu igediro yalmaminu kuwa na khayfara hundo annabi nyimmahu na kendara janga na kiniya ado ke sugandindi mo be gada dabari annabi kadun kondi na soro gonu duran cagara na kunyanya ahlul baitinga na mungu soro kukutunga sababu be gada kenda bari kenja badon tashiyamak iran tajabado sante kinna ondare kendi gamen kutenya hoga sino kebe alla farenka gumo khatakngani kebe golle kedi ona kenno ko fese me dangane yogana dangi no ngabira be kembro nari katti shiano i aqida hillandi be gimaga i aqida dinal lislim bazentenga kamma kengani alla faren saybanul langande adi kafira gonde ken khani allam batte nye shiano ma la hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel afino khana am poma walen kitaaxen diga men ci ninere taxen mu cenna ma gilo buru alla gana xumena taxen ko inshallah taala wana jokki do diga meke kutam batenga ko be ko ni len kitaaxe ken gondi alla ganne to haqquluni no su ko man ton na hatiya alla ganna kisiro tangeño da su ko man ton ngani on ta baka diga men di ma onan duwa meda ki alwa bawbe alla gada selletin ti ko monga alla gada rigo kamati sababu alla natu ona lagara khase ngobondi ona tubi katte allai ona gafar gis murien dabari ona odu korosi gunnondo bangen chona duwa ngobondi na alla nyaga alla ganna duna limani tenchu kisi na sutanga masibo ke khere ya khemaga sorobinu ga tongondi te alla islamino alla ganna islamino kisi alla ganta takhenya odangani ke golledi na dangini mo sirenyo ra suko mantenda na la khamindi waqatin koy oda suko mantenga yelli yonki ganta to dangani ke alwa bawdi wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.